i dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Mati i danas ćemo igrati Minecraft. A šta ćemo mi to danas lijepo raditi u Minecraftu? Radit ćemo unboxing jedne savršene mape, a ta mapa se zove Tank House. Inače, zaboravio sam da napomenem, link ćete imati dole u deskripciji ili u opisu videa kako ko želi. Za početak, ovdje imamo jedan tank, kao što samo ime mape kaže, Tank House. I ovdje imamo jednog Ender Dragona koji je baš dobro urađen. Posle ćemo preći na njega, prvo ćemo pregledati tank. Za početak, na tanku imamo, počet ćemo odavde. Ovdje imamo jedan ulaznice na koji ne možemo stvarno ući, ali ovo kao neki detalj koji je baš dobro urađen. Onda dalje, ovdje imamo jednu cevku iz koje se valjda ispaljuju metkovi, ali ne mogu stvarno se ispaljuju normalno, zato što je ovo Minecraft. I stvarno ne znam zašto je ovdje jedan blok, to je pola bloka manji od ovih ostalih, ali nema veze, možda tako izgleda tank, nemam pojma. Onda dalje, ovdje imamo dva auspuha, da, i onda pored auspuha ovdje imamo točkove, evo su točkovi, na točkovima imamo, evo da vam pokažem i sa druge strane, evo, option brzo, music off, tako već možemo. Da, ovdje imate merdevine, onda ovdje imate razne, da kažem ti džabice. Ovdje imate okna, 4 okna, ovdje imate kao neke lampe, ovdje 2 drvene potisne ploče i 2 kamene potisne ploče. Ovdje imamo malo stepenika kvarca kao i ovdje i ovdje. E sada prelazimo na najzanimljiviji deo, a to je unutrašnjost ovog tanka. Ovdje imamo ulaz, ovdje izlaz, ili ovdje ulaz, a tamo izlaz. Ali kako, mi ćemo ući ovdje. Inače, baš je lijepo određeno ovo iznutra. Ovdje imamo 4 duplo česta, 1 mali čest i 2 ender česta. Da vidimo u duplim čestovima da sad nema ništa. Da, u duplim čestovima ništa nema. U ovom malom običnom čestu ni tu ništa nema. A sad da pregledamo i ender čestove za svaki slučaj. Ni tu ništa nema. Sada da vidimo. Ovdje ima jedna zradica, ovdje jedno jungle drvo, ovdje ovo obično drvo. Inače ovdje treba da stoji glava creepera, ali sam i ja malo prije kad sam sangovao mapu uništio, pa nisam mogu sada tražiti stvar djelova da je vraćam. Isto je tako bilo uravljeno. Sada prelazimo nadalje, ovdje imamo 4 pesnice, glava creepera. Dobro, ovdje sada imamo jedan nakovanje, recimo nešto sad da kovelo, ovdje opet imamo 4 pesnice, onda ovdje imamo jedan dupli čest koji je isto prazan, ovdje imamo, hajde prvo da zapišemo ovu stranu, ovdje za kraj jedan crafting table, krevet i jedan redstone i ovaj čest je prazan. Sada prelazimo na drugu stranu. Ovdje imamo jedan smaragd, ispod jednu ružu, mislim da je ovo ruža, da. Ovdje imamo jednu, ne znam tačno šta je ovo, sada ću baš da vidim. Ima i koga to zanima. Ovdje imamo jedno svetlo, prikačeno za ovaj ram. Ovdje imamo jedan, ne znam tačno, kompartor, ne znam tačno kako se kaže. Ovdje imamo jedan kaktus. Onda ovdje imamo jedan crafting table, zato što se bez crafting table ne može. Ovdje imamo jedan krevet, odnosno bed. Čak i da proverim kakvi su federi. Da li su dobri?
Dobri su federi, dobri su. Ništa im ne fali. Ovdje imamo jedan lapis lazulis i još jedan čas. I mislim da je to što se tiče tanka. A sada prelazimo na nešto drugo, a to je zmaj. To je dragon. Za početak, vidimo da je ovaj Ender Dragon baš veliki, pa tako da ćemo početi odavde. Od njegovog repa. Ovdje vidimo njegov rep koji je baš kvalitetno urađen. Ovdje vidimo nekoliko rupa, ne znam zašto je to tako. Možda je tog dečka koji je pravio ovu mapu mrzeo da ovo popunjava. Ali dobro, nije trebao da kače mapu na internet, tako da je mrzeo da popunjava, ali nema veze. Da ne tražim ja baš zamjerku svuda, zato što je mapa stvarno ekstra. Ovdje imamo zmajevu glavu, to je cijelo zmajev vrat i glavu. I ne znam zašto je na zmajeve oči stavio baklje. I ovdje kod zmajevi nose i tu stavio baklje. I primijetio sam da je dosta na ovoj mapi koristio baklje. Ne znam da li sam to već rekao ili ne. Krila su perfektno odrađena. Fair verzija. I krila su baš velike, to mi se baš sviđa. I mislim da sam sve pokazao što se tiče ovog unutra. Vidimo da li ima i nešto unutra nema. Ne. I mislim da je to bilo to. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe. I šta drugo da vam kažem sam. Pozdrav.